Godinu i po dana je previše čekanja za porodicu zlostavljane maloljetne djevojčice Z.Đ, koju je kao i maloljetnu N.H. prema navodima advokata tužbe Duška Tomića seksualno zlostavljao protojere i Stavrofor Srpske pravoslavne crkve u Brčkom Slavko Maksimović. Ogorčeni su dugotrajnim postupkom jer je za to vrijeme njihova porodica proživjela pakao. Kažu da djevojčica već dugo koristi medikamente zbog doživljene traume, a čak 2 puta je pokušala izvršiti samoubistvo. Ona nije priznala, ja sam to otkrila u njenoj torbi. Tu noć kad je otišla i kad je nestala bez traga. Tek sutradan je pronađena. Našla sam pismo koje je naslovljeno bilo na gospodina Slavku, da traži od nje sve ili ništa. Doživio sam dramu što nisam nikad zapamtio. Eto to. Jest da sam očuvao, a takav sam srce imao prema to dijete, malo, odgojeno, bilo pitovno dijete, aktivno dijete i u školi i svađe. Istraga traje već godinu i po dana, zbog čega je advokat Tomić i razgovarao sa glavnim tužiocem. Tražili smo da se ovdje prekine ova agonija, da se omogući i toj djevojčici i tim roditeljima da normalno žive, jer ja sam vidio u Travniku da je posle presude djevojčica se prvi put nasmijala. Osjećam da je tako isto i u ovom slučaju, jer sam razgovarao sa djevojčicama, radi se o 2 djevojčice, a ne jednoj, i po mom iskustvu radi se o seksualnom zlostavljanju u kontinuitetu, gdje je sveštenik zloupotrijebio svoju duhovnost i svoju funkciju u zadovoljenje ličnih pohota. U tužilaštvu kažu da je riječ o zahtjevnom i složenom slučaju, zbog čega istraga i traje puno duže od prosječnih 6 mjeseci. U ovakvim slučajima, kao što znate, princip tužilaštva je da tokom istrage ne saopštava identitet eventualno lica protiv kojih se vodi istražni postupak. Osumnjičeni Proto Maksimović u telefonskom razgovoru nam je rekao da ne želi davati nikakve izjave sve do okončanja postupka.